Hey guys, kounyen la, nou a prezante Tom Neg Jeremie. Many guys, many. La, pa gen jouet la. Pa gen jouet. Vwe email nou, si nou reme Tom nan. Si nou ta reme manje Tom nan, vwe email nou. Kite email nou an ba page la. Map vwe el pou nou mba chiche. Mba chiche web nan. Mwen pa chiche, map ba nou Tom nan. Ok? Ok guys. Ok, mte di nou sa. Mte di nou, si nta remen bien pasan seman avem, vwe email lan, pou mka vwe Tom nan ba nou, pou nou ka bien pase tout. Ok? Pou nou ka bien pase, poske mbral bien pase. Ok, sa se Tom nan. Nou te wè lam yo ye, nou te wè tout bagay yo. Ok, tout sa se estansil ki fè Tom nan. Ok, Tom nan ap fini la. Oh loloy. Ti moun mbral bien pase. Lem din sa, mte soif Tom sa ti moun. Mte soif Tom nan. De soif li. De soif Tom nan. Oh loloy. Mbral bien pase. Ok, bye bye guys. Like Tom nan. Share. Mba bezwen konen. Jan nou vle resevo la map voyel pou nou. Selman mba chiche, ok? Mwen pa chiche. Ma ba nou Tom nan. Ay, ma ba nou Tom nan. Pwese Tom mba ta ka manje Tom nan pou kom me zami. Yen nou te avem. Nap gat tout la myo, tout bel bagay. Kon nye Tom nan fet la pou mta manje l pou kont mwen. Non, li pa tap bon. Ti moun. La, ba moutre nou mretounen la chodje kon ti moun. Telman ka la lwa bon. Telman ka la lwa bon ti moun mretounen kon. Kounyan la, mbral travay ti moun. Mbral travay. Anfan mal travay la. Jodi mbral travay ke kontan. Mbral travay ke kontan ti moun. Lem fin bien pase la. Mbral travay jiska minuit. Ok guys, jiska minuit. Mbral travay paske Tom sa e pa dat mpa manje Jeremie. Foy Jeremie pou mta ale. Pou mta manje Tom sa la guys. Ok guys, love you guys. Next time, map fon lot Tom pou nou mbap fe la vek lam. Ok? Nan peyi blan, Haiti depi lam nan fini, men peyi blan sa yo fe, yo genyen ou ba ekre le foufou ti moun. Foufou an, li lon sachet ou met de l'eau chaud, ou fe Tom nan, ou jwen farine lam, farine yam, farine yam, ok, yam. Ou jwen banane, tout kalite farine ti moun. Selman met de l'eau chaud. Tom nan toujou existe lan peyi blan ti moun. La met fini, Tom nan la paske yo konserve l. Ou même depuis l'âme nan fini Haïti, tout bagay fini. Ok guys, bye. Voyez email nous, m'a voye Tom nan pour nous rapide, pour nous manger Tom nan ensemble avec, pour nous ka bien passer. Bye.